dođem ja i ranije. Ne dođu oni. Sud je to, moj buran. Sud. Ako treba u 8, ja sam 4. Vazda s milicijom problemi. Vazda. Ja ne znam što oni mene hapsi. Stvarno ne znam. Uvijek svjedok. Svjedočiti nešto. I ovako dobiješ ti poziv za sud za 8:30, a onda te prozove u 2:30. Kaže, dođi sutra. Ja suda jebo, sam se smrzneš u sudnici. Studeno jebo, sam pomudriš. Pa se jaja skupi ovako isto 2 zrna graška. Pošto čekam tu, pa sjetio sam se picu miliciji. Bila 2 milicionera. Kaže, prvi milicioner ovom drugom, kaže... U stvari, drugi kaže milicioner ovom prvom. Zaboravio. Jev ti to. A neki dan mi Bajdo muta moj drug ispriča vic. Kaže, bili Rus, Amerikanac i Bosanac. I pričaju čija žena ima najveće guzove. Kaže, a Rus, moja žena, kaže, kad sjedne u fotelju, sve napuni. Kaže, Amerikanac, moja, kaže, kad sjedne u trosjed, sve puno. Kaže, Bosanac, moja žena ima zelene oči. Kaže, kakve veze to ima? Kaže, sve ostalo guzca. Evo ovaj.